dobrodošli na moj kanal. Evo danas se nalazim na Vračaru. Tu sam da obiđem hram Svetog Save. Nisam bio pa sigurno jedno 3-4 godine i nisam bio kako je stavljen mozaik. Taman ću sada da vidim, da vam to sve snimim. Ništa, uživajte. Idemo ući u hram. Jel, hoćete vi ići unutra? Evo ljudi, ovo je impresivno. Sad idemo do kriptu.
Evo ovaj dio će se sve renovirati. Evo ovdje i slika kako to treba da izgleda. Biće stvarno mnogo ljepše nego sada. Spomenik Karađorđu. Eto ljudi, stvarno prelijepo, stvarno ovdje u hramu Svetog Save, ovaj mozaik ostavlja bez daha. Kad god ste u Beogradu, obavezno ovo posjetite. Ništa, nadam se da vam se video svidio, uživajte.